Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kadar bar snong mokhar, henin kasngi ka arpway trek unailar. Kalashimti pura ya ka community hall nakatnat ka badikmi yaki kampun roisar, jong ka sarkar jela, hadin bayakani ka hall adapsna pura, dang haki khendiat banai belala. Hakani ka jelang ka balapanya daw acting rang bar snong, jong ka snong mokhar, u Dr. BPS Toy, lapun ko buram ru yo MLA batama jong ka nikathan, u ba adul ba nongrum, balapun ko buram ru yakit khot, jong ka mokhar sports club. Di bala pass ya ka D-license certificate jong ka All India Football Federation ke bala pelong da ka Goa Football Club. Bat ya kini lapun ko buram da uba ransom sutenga bat u presiden jong ka Mokhar Sports Club. Kadar bar snong Mokhar ka lapun ko buram ru ye kong Roshan Wajri MLA Barim ka North Shillong constituency nang tayu rang ba snong Barim jong ka ning snong uba WHD Singkon bat ya ki bahiyang hasam jong MLA Barim ka nikathan uba Friday lingdo bam kwai hadwar ublay. Hakani ka singi las dangru ya ka jing petrekam ya ki CCTV ki belapandaj hakani ka community hall ha Mokhar. Masukuman sikade banyo ni kalat nanti hafta banyo berdanang dekat berpi bangani kasi kalau kasi masalah jengken mau dari kasi kawan semaru history hafta me nitin pro cerita ba kat ke Mokhar kabri ka bentar Jika jiau manta, kau ngindon ke community hall, kata ke dorbar semua, banyak tahu nak kau bertagi cendong kamu, di kicing kuah, kicing dongkam, nak kau bertagi kari berkejar tu baru kau ini. Nomor angin sekian, bahang ini membun kiri kerap berkat, pun kita kiri ulen nanti. Kibulami lemah kipor berkisi balik. Banmi nak benda banyak ki, ban penio history jom. Kum bagi nom, kum di kumai nom mata. Deho bagi burung ya kita kibulalen nom aswaju. Dewan salim ya kejino senyum kejoki. Ini dewan recognition berkat contribution ke dewan ya ringkat. Begini orang siam. Nak berta banang banang pendek sipur ba kikam syakman. Kini dikasih kabar saja mau ban pendek yang ini ciptamu kepala community pada ban pendek yang kata ke agreement nak berta kecing di suatu jemput apa yang open department open affairs department pada Torbasno Mokhar. Hawan aku akan keren silitin aku mani kapor kalau aku bekerpang nak bertai cuma wei namar ni abang ipet saudong saupun ni itang kecing senjor kat capai ni itang kecing bam shine kata ka sense of insecurity ka sensyar yang ki kamenta berkantang yang ki longdin berki pateng ijui namar kadau na sotanan panong tikentin Badongkam balik ya kepada Omtang ya kebawah. Kini ketika jingkot nak kata cumi bui. Kini kasi arpui terik. Jom benai Agus berkadairu coincidentally kejing itu ku pada 21st century. Bidongkam ban permi ia tadi riu kerau perhat hai babun kita ban lembang ni community hall berikan infrastructure apa kemudian sei kun haki badon kisah kipong oper ngandai utau nom ni khmat om tak nom ni khmat wala radon ko om dibadu cikirmen bahasong marwai bahadon sa position en rengan pendam hok la kajong kamram the government of the people they have to fulfill the promises for which we have promised to the people. Nangit sekarang, bahawa government mengiong of the people, for the people and by the people. Kita ketai. Nangit bahawa lembah kecing terelang rekan, tapi diseng ketai, diseng samla, bagi eksekutif dorbar, senang eksekutif membaca dorbar senang, ngena pun lah sibuk kecing lah. Lembah kini
Kador barsnong bakanong malusa siya kiwaypan. Kador barsnong namangi mentah maaf na gopro mahapan keren ya kejisi siya pun kador barsnong kila-kilano tapi community hall. Kalau iting bagi syarikat yang mana yang di dalam show tak kejia keren kejia tay nam tak kejia dongkam warga community hall kembali sini pergelar minta mencuat itu pun kedor bar senang kepada dongkam banyak keren banyak tay dari social issue kepengimat kum kejat peduli mata ngajuak kepada ngaju semua teman penongru. If our right has been snatched away, what can we assure for the better future of a generation, of our coming generation? Kadang-kadang kawai ke masuk apa khara dapat jadi, bahkan orang luksa sikiwai par, marmanta baru sebelum ngilasyu kibilati tak kita ban raise for development. Mereka orang mereka hope kalino ngene iu tak development.